Demographic profile of Manipur Haiba Hiramda Home Department Amadi, Manipur State Population Commission Sinduna Chatarakiba Consultative Meeting cum Seminar na NRC update Tawdriba Fauba, Census Tawbuki Matam Yaitokpa Yauna Wafum Khara, Leingakta recommendation Oina Bishan Badayana Kray, Consultative Meeting cum Seminar Asigi recommendation Adu, Manipur State Population Commission na Leingakta Lankat Lagani Haidi, Adubu Miamgi Oiba Mifam Aduna recommend Tawkiba Wafum Adugi Aiba Cherol Hosik Fauba Oina Sililang Libasingna, Media Amadi CSO Singda Fangalapalay Tree, Mefamadugi Ngasi Eroi Benumita Home Department Amadi, Manipur State Population Commission Ki Maiketigi CSO Singi Mihud Amadi, Lamasida Kang Hairaba Sing Yauba Independent Committee Ama, Stem Nanaba proposal Toke, Maduda, Mefamaduda Saruk Yakiba CSO Gi Mihud Ayambana Yakide, Mefamaduda recommend Tauriba Wafam Kudimak Leingakna, Masagi Taufam Topa Matoni Haina Tamnaki. Appropriate action long to view and Manipur State Population Commission की मायके देखिए ऐसे बातों से वह point में कहीं जो मैं यारे है कि ये साइबिरो अदुगा जैसे वो करना लोग से के सरकार ना Manipur State Population Commission द पीवर ताकसी मैं यहाँ देखी कंसल्ट करूँगा मैं यहाँ अपाम तो करीनो हाई तो खंडू हुआ है मैं यहाँ अपाम तो कोई रिपोर्ट तो जरूरी है मजबूत सरकार हम जरूरी है Thongwe share so thopiro committee wona haibiranu adugi mioi singmi mayam sabi lamdi adabani na chief minister su loina porwa haibidi akoi thar pu yaroi akoina haje badal sara swai tore public ki apa malisi adu mute khar ko pura laksare haibidi yana ba adu dai sanchit to ti yamira kadi jepsi kadi ama haibiro modi se sunna